2024 altın medalisi Tosvalanızlar. Medali. Kaptalda kalız, olimpiyada darajda kalız. Yegiyev Rasulbek. Qaramaysa ko'rmanlar, altın gerek, qo'llov gerek. Bekzat Almazulu. Tosbabım da. Belki o resim öpüyoruz. Elde karım da atlayıp yakın geliyor. Hurmatli ko'rmanlar, güçlüyürük, qo'llov gerek. Bekzat Almazulu. Nesne var mı?
Kuyarmanlar var, sarı kuyarmanlar. Kuyarmanlar to'xtab qolmaydi, qo'ldoq kerak. Kuyarmanlar sürü kerak. Terazinin 57 kilogram salmakta altın İndonezya'sı Behzat Almaz oğlu Kırgızistan. Представь, первым чемпионом в истории Суперфорреслинг становится Behzat Almaz. Kuyarmanlar Hoşayboza Behzat Almaz oğlu. Altın Cengiz Kutlubosu Super Forreslin şampiyonu. Behzat ilk söz mikrofon kullanmayın. Kuyarmanlar var hem özgürlüğü oldu. Чындап барып өткөн жеңиш болду. Ор болду, баарыбыз көрүп турду эми. Бири бул сөз микрофонго. Assalamu alaikum, Kırgız elim. Bu meydanları çekişmemiz, bu sizleri çekişinizdir. Ankara. Bu gelip, dev güç pat verip, sizlerin arkanızda da bu çekişleri oturatma. Varımızda da çok rahmat. Çok sevdiyiz, yolunu versin, yolunu versin. Sana şu vakti faydalanıp, şu bizge uyuşturucu topқа çok rahmat aytқым келеді. Жана биздин федерацияга да çok rahmat aytқым келеді. Жана ушул жерден көптөн бери айткым келип жүргөн сөзүм бар эле. Ушул менин ушул жеңишиме себепкер болгон ушу айларыма терең ыраазычылык айткым келет. Жана өзгөчө Чынарбек терең ыраазычылык айткым келет. Анткени мага ооручу болгондо Чынарбек агай мага өз канатына алып жардам берип ушул даражага жеткизди. Жана ата-энеме, бир туугандарыма терең чоң рахмат. Баарыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Behzat